Dobro vam večer želim. Ja sam Šeherzada Delić i ispred sam Bosanskog proljeća, odnosno pomažem ovim mladim, perspektivnim, pametnim, inteligentnim, srčanim mladim ljudima. Nisam ovdje za svoju generaciju, moja je generacija vi koju ste uništili. I zbog koje se ja stidim gdje god odem. I vi ćete me oprostiti što ja govorim ovako emotivno. Ja sam emotivna po vokaciji. To je moj posao. Da vama ukažem, kad sam dobila priliku da vam ukažem na vaša nedjela, ne djela, nego nedjela. Kad doktor ode da operira jednog čovjeka, on moguće pogriješi, pa ubije jedan život. A vi svojim izrekama i onim što vi radite, glasanjem, potkupljivanjem, lobiranjem, u jednom momentu ubijete 1000 ljudi. Jer ne zastupate njihove interese ili ih prodate. Jer i vaš stid ima cijenu. Dobro se zna koliko vam je cijena vašeg stida. Kad izdate svoj narod kojem ste se zakleli da ćete ga voditi u pravom smjeru. Partija ova, partija ona. Sad bio u jednoj partiji, sad u drugoj partiji. Prodao. Točno se zna koliko novaca plaćeno jednom čovjeku ispred predstavnika jedne partije da glasa za drugu. To narod zna. I nemojte misliti da mi, kao narodna izreka, laje na mjesec. Vi niste nedostižni kao mjesec. A mi nismo ovce, niti pas da lajemo. Što vi često znate reći, a pusti narod. Narod samo priča. Mi smo u ovom slučaju tampon zona, odnosno tampon, što doktor kaže, da ne krvari dalje, između mase koja hoće da vas proguta i vas. Pa vi izvolite ako vas nije strah. Evo vidim, onog Kambera danas nema. Bio je tu preposti čovjek, pa neću više da ga prozivam kao što prozivam SDP stranku cijelo vrijeme. Nije SDP stranka sama kriva. Šta je radila SDA 15 godina prije njih? SDP je samo dokusurila ovo što je ostalo. Malo strpljenja. Pijete nam krv, kako sam danas rekla. 20 godina na slamku. Narodu je dosta. Vi morate moći osjetiti situaciju, a vi, nažalost, toga nemate. Molim vas. Izvolite, žao mi je što me niste čuli, ja ću ponoviti. Da nam pijete krv na slamku 15 godina SDA, a ovih 4 godine SDP. Ja sam ispred predsjednika, ne kako je Lipovača rekao, ispred predsjednika onih koji imaju 8 razreda osnovne škole i 3 razreda srednje. Nego sam ispred predsjednika i intelektualaca ovog grada, koji možda, ne znam iz kojih razloga, nisu bili na ulicama. Ili neće, ili misle, a i onako se ništa ne može promijeniti kao sve ove godine. Što su i ovi u parlamentu mlatili praznu slamu svo ovo vrijeme. Svi mi znamo da se vi ponavljate. Ponavljate isto ono što onaj drugi kaže, samo ste samoljubivi. Čini vam se da iz vaših usta to nekako drugačije zvuči. Ima ovdje vrlo pametnih ljudi. Vi sad kažete, a ko je to pametniji kad je gospođa Ida govorila? Ima. Da vam kažem, pametni i nezaposleni kojima vi ne date da dođu na poziciju na kojoj bi bolje od vas 10.000 puta radili posao. Ima, gospodine, pitajte mene, ja takve proizvodim. Vi odite u školu, pa pogledajte kakva je populacija onih mladih ljudi, kakvi su to briljantni umovi. Šta oni sve hoće? Ja toj djeci, kao i vi, gospodine Kamber, kažete, vi ste profesor jezika i trebate to i književnosti. Pa zar vi ne možete poslušati, ono nije samo emisija za smijeh, onu Feđa Imamovića, redatelj je scenarista one serije Biće. Pa ono je parodija upućena vama, ono je kritika našoj vladi, kako se ne prepoznajete tamo, kako vas nije sramota. Ono nije da vi sjednete u fotelju pa se nasmijete, vidite kako onaj Fazlinović zna fino nešto reći, kako nas zna nasmijeti. Vi treba da plačete kad ono slušate. Ima masa mladih, pametnih ljudi, intelektualaca, naučnika,
za koje se dobro zna da nisu mogli doći na vlast, nisu mogli sprovesti svoju ideju, jer ste vi razvili svoje pipke, špijunske, ove, one, niste im dali da dođu na vlast. Odnosno, u mogućnost, da dobiju mogućnost da išta kažu. Ako je išta rekao, negdje se izgubio čovjek. Nema ga. Kaže, Hadžipašić, vitalni nacionalni interes. Poteže se pitanje vitalnog nacionalnog interesa. Ljudi moji, ja sada predstavljam i Srbina, i Hrvata, i muslimana, i Jevreja, i Roma, i svakog ko se ovdje nalazi na ovom kantonu, ja to 1000% tvrdim. Ja predstavljam prazan džep, 20 godina radim. Iz rata pobjegla, odvela 2 male djece. Sada 3 odgaja. Svoje lično. A svake godine po 200 izvedem iz one škole. Vi možda vidite da sam ja previše emotivna. Vi, gospodine Hadžipa, kako vas zovu Hodža, kažete, nemojte tako, nije to baš narod ne voli da su te emocije. Narod treba da vidi da među nama ima plemenitih, srčanih, iskrenih ljudi koji žele dobro Bosnu. Koji hoće Bosnu i znaju je voditi. Mi Bosnu nismo prodali. Nemojte dobacivati. I ja sam vas slušala. Ovo je parlamentarna skupština, je li tako? Nije teško. Ima, samo im treba dozvoliti. A oni trebaju znati načina kako doći na poziciju. Ja djeci svaki dan govorim, borite se protiv njih. Ja svaki dan u razredu o vama ružno govorim. Jer mi niste dali priliku da o vama lijepo pričam. I kažem, borite se protiv onakvih. Ali kako? Znanjem. Naučite ispraviti onog Hadžipašića kad kaže skupština je raspustata. I tako dalje. Ili kad gospođa Mira kaže ustav. Nije ustav, nego je ustav profesorice jezika. I tako dalje. Ja ću vas, neka vam se uši crvene sada. Ali, kako sam rekla, vi imate cijenu i za sram. Narodu je zbilja dosta. Mi smo iscrpili sve demokratske načine protestiranja. Od gladi, od molbe, evo vam i intelekta televizije. Ljudi pišu, ljudi režiraju, filmove u svijet šalju. Svijet o vama u našim filmovima čita kakva nam je vlada. Vi ništa. Zato što su masovno kupljene diplome. Što ne znate ni pročitati. A kamoli da znate šta tamo piše. Šta je to što vi čitate? Vi ne osjećate bilo naroda. Narod plače i dosta mu je da plače. Ovi mladi ljudi nisu nikakvi huligani. Oni nisu to iz obijesti uradili. Oni su to uradili iz bijesa. A bijesni su zato jer ih je strah. Jer su danas sa markom, sutra sa pola, preko sutra možda neće imati ni pola marke. I žao im je gledati svoje roditelje da nigdje ne rade. A oni imaju, kao i ovi svi ovdje, imaju po 30 godina. A nemaju radnog staža ili nemaju to što vi svaki mjesec po 15.000 maraka, koja je to pamet. Da 15.000 maraka mjesečno od vas. Ja kažem, ja ću, i kako smo se bili dogovorili, da ćemo svi od nas reći kolika nam je plata. Kolika nam je plata? 890 maraka. 20 godina radnog staža. Kolika su vaša mjesečna primanja, mladiću? Kad iziđete, onda možete reći. Ako hoćete, ako se ne stidite. Mene bi bilo sramota voziti, ne znam nija kakvo auto, po ovim cestama. Preko ovih fasada izrešetanih još od rata. Voziti auto, ne znam, graditi vile u ovom ovdje okruženju, među sirotinjom. Kako vas nije sramota? Osjetite li vi to da je dosta? Ne govorim ja sama ovakva. Ja sam samo izišla ispred ovih što misle ovako da vam kažem u lice jer se ne bojim. Ja radim u državnom sektoru. Ja radim u školi. Neka ću dobiti otkaz. Odmah povucite svoje veze, nek sutra ne moram, nek mi kaže jesu da ne dolazim na posao, da nemam rašla. Vi ste ga i postavili. Vi ste u gimnaziji smijenili čovjeka koji je podigao školu za 20 stepenica. Ne valjavam onaj što radi. Vi hoćete onaj što ne rade. Molim
Molim vas, hoćete me slušati? Ja vas molim vas. Nemojte misliti da ćete SDA preko nas srušiti SDP ili bilo koja druga stranka, HDZ, SDS, BSBB, da smo mi puleni preko čijih ćete leđa vi ponovo sjesti za stolice. Nećete. Niko od vas nije zaslužio više da govori ispred ove govornice. A predsjednik kantona, koji kaže da ne želi dati ostavku, mi mu je uzimamo. Mi ne tražimo od njega da on da ostavku. Šta je vama? Mi uzimamo njegov mandat jer smo mu ga i dali. Mi njega nećemo, narod ga neće. Sve rečeno. Zahvaljujem. Hvala vam.